Fandaharagna zay vokarintsika eto. Resaka fitiavagna moa zegny no resantsika dia zarentsika karazany roa zegny. Torohevitra ho an'ireo zay mbola tsy manambady. Ary torohevitra ho an'ireo zay efa manambady. Eo zegny no resantsika. Ka ho an'ireo mbola tsy manambady zegny no resantsika niany hoe misy olo zegny efa tokony hanambady izy. Efa adulte, efa olobe, fa tsy manambady izy. Mety misy lalahy karaha zegny, misy viavy koa karaha zegny. Nagnino ma ologno efa be izy, nefa tsy mety manambady izy. Ino antony mahatonga zegny? Ary ny fagnontaniana faharoa hoe hanakory io olo io aloha agny amin'ny tsy manambady io. Resantsika zegny ho andreo olo mbola ataontsika hoe célibataire zegny. Fa ho an'olo efa manambady, aleo misy zavatra hitsintsika. Misy teny agnatin'ny Baiboly manao hoe ianareo lehilahy, tiavo ny vadinareo. Ray zay. De misy koa le hoe fa ny lahy ny lohan'ny vavy. Ohatrany magnamia pouvoir be, fahefagna be ho an'ny lalahy io andininy io. De etsy andagniny misy teny ohatrany magnamia, ohatrany hoe magnamevamevagna kokoa ny viavy zegny raha mekimeky anao mizaha le teny. Ohatrany hoe tsy de mahazo vagna loatra zegny le viavy atao katragna. Tafiditra agnatin'izegny, ianareo vehivavy, manekeny vadinareo. Araiky zegny. De misy ma le ozony tany ampiandohagna tamin'ny Adama sy Eva razambentsika tagny ny volagna hoe ary ny vadinao no ianteherany fanirianao. Mba eza ho eza moa ny plasin'ny lalahy, plasin'ny viavy ao atao-katragno raha ireo teny reo. Zay zany ny horesantsika mariky fa tsy hanagna fotoagna lava be tsika noho ny adidy aman'andraikitra mialatsiny be de be tsy araka le fotoagna mahazatra atsika zegny nipetrahako eto fa fotoagna fofo ihany. Ho an'ireo olo tsy manambady, misy olo tegna tsy mety manambady mihitsy izy. Fa mikisaka ihany taognazy. Izy taontsika hoe efa managna anton'asa mazava. Taognazy efa taogn'olo tokony hanambady. Ny fiainana afaka mamelogno vady aman-janaka. Kanefa midongy tsy manambady izy. Misy lalahy magnano toetra karaha zegny, de misy viavy managna toetra ohatran'izegny. Ino moa ny anton'izy io ary ino ny mety ho fiantraikany zegny any aoriagna kely agny. Raha viavy ohatra ka malaigny hanambady izy, raha ataontsika mbola tsy endriky nanambady izy, misy karazany, misy efa avy nanambady fa nisaraka. Hafa ny antony mahatonga izy malaigny hanambady am'izay. Misy mbola tsy endriky nanambady mihitsy izy fa malaigny izy hanambady. Voalohany, mety le tegny regniny. Fampitahoragna ataon'olo. Aza midimiditra amin'ny vadiagna. Mo raha somasoma. Mo raha moramora. Misy lasite moa le tenin'ny tolo manao hoe mandehana agnatin'ny rovana ko. Izy koa tsara raha ko, tsara fanambadianana. Ratsy raha ko, de ratsy zegny le manambady. Zay zegny raha voavoly agnatin'ny saigninazy ka matahotra izy hanambady. Mety ho diso hevitra izy am'izay. Raha ohatra zay zegny no antony mahatonga izy malaigny hanambady, diso hevitra izy. Fa zao olo hitatsika rehetra zao manambady zao, de tsy voatery hiara-pahoriagna na milanja zoga mavesatra be. Fa misy am'ireny milamigny, misy ireo tegna sambatra, misy ireo tegna paradisa ambony tany mihitsy. Ary ny tsy ambaratelo ny hatonga zareo am'izegny ihany ny tokony ianaragna fa tsy ny milefa tsy hanambady. Satria tsika tsy namboarin'Andriamanitra andeha manokagna mandra-pahafaty zegny, fa mila namagna ny olo. Ary tsy tsara raha ireo raha lehilahy fa tokony hanaovagna vady sahaza ho azy izy. Raha ohatra ka matahotra, zegny ny antony mahatonga izy tsy hanambady hoe matahotra so latsaka mikizo. So misy problème, so zao, tokony risegny zegny fatahoragna zegny. Fa ahitan'olo sasany fahasambaragna, mety ahitanao fahasambaragna koa. Fa anjaranao fô zegny ny manapa-kevitry, ary zay fanapahan-kevitry zay, tsy atao mekimeky, fa ilagna fotoagna, ilagna fandinihagna, de ilagna hevitra avy amin'ny hafa ankoatran'ny hevitry ny tegna. Ray aman-dreny ny tegna tsara indrindra angalagna hevitra, olo efa nahita fagnandramagna tamin'ny tokantragno. Mahay ny raha niaignana tao agnatiny tao. Reo kamarady mitovitovy taogno aminao zegny, mety araka zay tiany no resahany aminao. Fa reo ray aman-dreny zoky ologno an-tanàgna,
efa niaigny tao agnatin'ny tokantragno, reo ihany no mahay ny tegna zava-misy ao. Mianatra milomagno tsy manjary atao an-tanety, fa tsy maintsy mivarigny agnaty rano anao, zaigny anao mahay manakory zaigny milomagno zaigny. Fa raha avy aty ambelagna anao mitazagna be, io sarotro manambady io, raha izy io nefa anao tsy tao, sao de mba diso hevitry. Araiky zaigny. Misy reo zay tsy manambady, viavy aloha resako, ave za mikoragna lalahy. Tsy manambady satria tamtamagna managna sipasipa. Niaraka tamin'olo teto izy sipasipa, tsara le fiarahagna. Rehefa lôlôha agny misy adiady kely, misy conflit, misy korontagna, de ravagna. Aveo amizay mifanena amin'olo hafa koa, mafinaritra le fiarahagna. De zatra igny izy, zatra le misolosolo igny, tsy vogno hidoko amin'olo araiky. Tsy vogno hagnano fidèle amin'ny fahamarinagna ka lalahy araiky viava araiky. Fa ny anazy zegny rehefa tsy mifagnaraka aminazy ialagna soloagna hafa. Karaha friperie igny zegny fieveran'ny vady. Mangala niany, manolo amaray, mangala afaka amaray, manolo afaka izegny. Ino man maharatsy raha ohatra ka magnanjaigny. Ny lafy tsarany aloha, raha vaovao mangilatra. Tsara ny miaraka amin'olo mbola vaovao. Satria matetiky zegny magnajanao izy, ikeny raha volagninao, misy raha angatanao amezany, fotoagna ifagnanaovagna arahiny. Kanefa zadigny fa amin'ny ankapobeny regny fiatsaram-bela tsy tegna vokatry ny fô, fa mbola manamagna malôha. Mitovy amin'olo manokatra orinasa. Amina varotro matetika misy ny atao hoe lancement, prix de lancement. Zegny hoe raha ivarotro ataontsika reo fanaka izy, mbola tsy avy hatrany izy magnano prix lafo be, fa atao prix moramora aloha mba hisariagna ny mpanjifa na ny client. Rehefa tegna tamagna amizay le olo vao miakatra tsikelikely hoe prix. Ary zegny mampitaregny hoe tarizay za lafa avinao raha fa tatoato na enakitra satria efa voasariky le client. Ka sao de lancement ny ataon'le olo aminao, amin'ny voalohany mafinaritra be izy, zay raha volagninao arahina, zay angatanao amezana, fotoagna ifagnamezagna vonjeny. Fa sao de ovany zegny. Ary zatra le tsaratsara kely igny anao, rehefa tsy miboaka zegny, ialanao zegny, miditra amin'ny prix de lancement koa anao, tsy miboaka zegny, ialanao miditra amin'ny prix de ho fahazaragna amin'ny fiaignanao ny misaraka. Nefa mbola tsy tegna tokantragno fa mbola sipasipa, fiarahagna tsotra. Aza digno anefa fa ny fitiavagna mitovy amin'ny scotch. Scotch, apetaka, alagna. Madity izy amin'ny voalohany. Apetaka fagnindroa, alagna. Mbola maditidity. Apetaka fagnitelo, farany lany ditiny igny. Ohatr'izay ny fitiavagna io. Io koa andramandramanao matetiky, solosoloanao isanandro, lany dity fitiavagnanao. Tsisy olo araiky andrian'ny fônao eky eto ambony tany eto. Amin'ny voalohany anao mbola latsa-dranomasy satria matsiaro marary. Fa rehefa elaela zatra misaraka misolosolo io, anao zay mafo. Tsy miasa loha anao, mandiana. Ty lalagna iboanao, ary misy lalagna idiran'olo. Ny olagna amin'igny anefa agny afarafara igny. Rehefa tegna tapa-kevitra amizay anao hipetraka amin'olo araiky, mety tsy ahita, ary tegna tsy ahita mihitsy. Sakindra mahita, mety tsy le tegna nikindreninao, tsy le agnatin'ny menomeninao, fa tian-kano tsy tian-kano. Efa komanso tapi-dalan-kalehanao, zay mandalo ambany masonao tsy maintsy kehinao satria fara hevitry. Fa raha tsy magneky igny sao de fa tsisy olo angala eky. Ndrendray fa tsy de misy olo mangataka be firy. Azadigna fa viavy raha vao mandigna ny fa 5 taogno miditra amin'ny atao hoe lanizara. Io lanizara io efa tsy de misy olo loatra mangataka azy vady. Aloka ny fa 5 taogno viavy mbola maro olo mangataka azy ho vady. Fa raha vao midepasy zegny io tsy maro eky olo mangataka. Raha tsy hoe hitako agny amin'ny Facebook le mamasosy, ary zegny mbola tsy tokantragno fao. Mbola andran-kandragna fao raha ohatra ka zegny. Satria manambola anao, de maro olo midimiditra aminao io, fa ny fony tsy azonao. Vatagna fotsy, présence du corps ny amiagnanao, fa ny fônazy tsy azonao, ary ho fasairanagna no azonao amin'io. Ka aza dia variagna loatra. Matety koa misy viavy, zatra izy le miaraka amin'ny vadin'olo.
deuxième bureau le toeragna misy azy. Deuxième bureau, deuxième bureau, deuxième bureau. Io anefa tsy olo tegna hangala an-tragno. Fa olo mitady fahafinaretagna aminao, mangala stress aminao, de tsy mampanino azy na magnano dépense aloha. Mivanga zegny izy am'le fahafinaretagna tadiaviny aminao. Ka dia mampiasa vola izy mba hisariagna ny saigninao. Io anefa tsy maintsy hipetraka amin'ny tokantragnony any rehefa mahazoazo taogno. Mandinika izy rehefa be. Eo le vady, eo le zanaka, eo le fiarahamony, eo le sosialy andavanandro. Manery azy hipetraka tsara ka raha ohatra ka mbola hanohy zegny fogna izy mety ho simba fiainagna anazy, any alôlô agny andefa napahan-kevitra izy hijanogno. Anao nefa nilaniny fotoagna eo. Mitandrema fa sao de anahiragna. De misy koa ma zegny pitsopitsony madinidinika ataontsika hoe ologno nitariminy papanazy izy nisaraka mamany ndraiky papany. De izy mipetraka aty amin'ny papany, de le papanazy zegny no mitantara le négatif ny tokantragnonjare amin'io zanany io. Ary zegny hoantsika mpagnabe ilagna fitandremana karaha zegny. Satria le raha resantsika amin'ny zanakatsika ne misy akony laligny amin'ny fonazy agny regny. Isaka anao mikoragna amin'ny zanakana, reny nandretaka edela tsy pare. Mangala baraka za. Izy tegna tantaraigny aby négatif jiaby. Latsapaka agnatin'ny fon'le zaza igny. Anika mieritreritra izy fa tsy tsara mihitsy ny manambady. Satria papanay zao nahita fesagna tamin'ny fitarimiagna zay noho le raha nataony mamanay. Aleko za tsy anambady mihitsy. Ka ho an'ny mpagnabe, indrindra ny ray aman-dreny, raha ohatra rava ny tokantragnonao nisaraka zegny anao ndraiky vadinao ka mananjanaka anao ny mitarimy zanakanao. Ezaho aegny ny fitantaragna ny problema ny tao atokantragnonandre amin'ny zanakanao. Fa manimba ny eritreriny amin'ny aveniranazy amin'ny tokantragno regny. Zay zegny ho an'ny viavy. Ho an'ny lehilahy, misy lehilahy malaigny anambady.